Pozdrav još jednom Airsofteri od Airsoft kluba Lilijom Bosnjakom. Nalazimo se ponovo na Bažbunaru, našem oficijalnom terenu. Danas ćemo raditi recenziju Sig Sauer 552 jurišne puške. Iskustva iz modernog ratovanja u urbanim okruženjima i na malim sredinama dale su nove ideje, odnosno standarde u dizajniranju i proizvodnji savremenih jurišnih pušaka. Stavljajući akcent na preciznost, kompaktnost, dobru ergonomiju, balans i značajnu vatrenu moć, konstruktori su razvijali i došli do najboljeg rješenja. Najbolje rješenje je upravo u mojim rukama, to je Sig Sauer 552 komando jurišna puška. Sig Sauer replika koju držim u svojim rukama je low budget replika Cybergun proizvođača. Replika je licencirana i na njoj se nalaze sve prave oznake koje se nalaze kao i na pravoj pušci. Kao i prava puška i ova puška je izrađena od kvalitetnog polimera. Sanduk se sastoji iz gornjeg i donjeg dijela i rastavlja se tako što se izbiju klinovi. Donji klin kada se izvadi, rukohvat se može rastaviti i tu se stavlja baterija što ćemo vam kasnije pokazati. Serija Sig Sauerovih pušaka 5.5, 5.52 je kompaktna jurišna puška. Razlika između njih i ove puške je skraćena cijev i naravno sklopivi kundak. Sklopivi kundak je izgrađen od kvalitetnog polimera, a na donjoj strani se nalazi gumirana drška. Kada se preklopi, ovaj kundak postaje kompaktan, veoma je čvrst, nema drmanja, a puška postaje kompaktna i laka za prijenos kroz skučene prostore i borbe u nekim urban warfare zonama. Rukohvat je također izgrađen od polimera, a drška je veoma dobra i ergonomična i veoma dobro prijanja za ruku. Iznad rukohvata nalazimo selektor paljbe, a selektor paljbe na ovoj pušci nalazi se sa obje strane. Na vrhu puške nalazi se šina, odnosno rel, a također se rel nalazi sa strane. Tu možemo montirati razne dodatke, poput lasera, lampi, red dotova i optike. Rel se također nalazi i sa donje strane, gdje se najčešće montira taktička ručica za lakši prijenos puške, kada je puška sklopljena. Branik obarača je četvrtast i on dozvoljava obaranje prema gore, najčešće zimi kada se nosi rukavce radi lakšeg rukovanja i pucanja. Uz repliku se dobije jedan high cap magazin u kojoj stane približno oko 300 BB-eva, kao i kod pravog Sig Sauera, i ovaj je providan i napravljen je isto od polimera. Cijev je opremljena trokrakim razbijačem plamena. Kod ove puške cijev je izgrađena od polimera i veoma se lako skida za montiranje ostalih dijelova, najčešće prigušivača. Kad se puška repetira, dođemo do hop-upa koji se štima manuelno. Zvuk zatvorača zaista ima sjajan zvuk. Sada ćemo vam pokazati kako se baterija stavlja u Sig Sauer. Svi airsofteri znaju da je Sig Sauer jedna od najtežih pušaka kada je u pitanju stavljanje baterije u repliku. Da bi stavili bateriju moramo otklopiti čitav rukohvat koji je napravljen od čvrstog i solidnog materijala. Imamo pun spremnih BB-eva i sada ćemo isprobati domet Sig Sauera. Niskobudžetni Sig Sauer 5.52 ima 360 FPS sa 0.12 gramskim BB-evima, a 280 sa 0.20 gramskim. Danas ćemo isprobati domet sa 0.12 gramskim i sa 0.20 gramskim BB-evima. Na Sig Sauer je specifičan rotirajući nišan. Sada ćemo isprobati domet Sig Sauera.
Sa 0,12 gramskim BB-ima domet je oko 50 do 60 metara, ali pošto su BB-evi veoma lagani, vjetar ih nekad raznosi. Sada ćemo probati domet sa 0,20 gramskim kuglicama. Na uputstvu koji smo dobili sa ovim Sig Sauerom, sa 0,20 gramskim kuglicama, ova replika bi trebalo da ima 280 fps-a, ali začuđujuće, ima 50 do 60 metara efektivnog dometa, kao i sa 0,12 gramskim. Ovu polimernu repliku Sig Sauera preporučili bi svim početnicima. Cijena je 120 eura, to možete kupiti kod Speed SN-a u Banja Luci, oficijalnoj prodavnici Cybergun proizvoda. Hvala vam što ste pogledali naš video, ugostili smo vas na terenu Airsoft kluba Lilijum Bosnjakom Travnik na Bažunaru. Sljedeći put se vidimo sa još jednom Cybergun replikom, ovaj put će biti u pitanju M4 Close Quarter Combat.